بمەبەستا تەبلیبوونە هژمارێک ji gencên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê niştecî dibin di nav rafên pêşmergên Hêza Leşkerê Roj da. Hijmarek ji van gencên yê gonavê xwe tomar kiribûn ber bi fêrgeha Xinis ve çûn. Bêmebesta meşq û rahênanê û bi amedebûna Raîs Şervan Dêrkî Efserê pêşmergên Hêza Leşkerê Roj û Mihemed Emîn Abbas berpirsê rêxistina domîz ya Parta Demokratîk Kurdisan Sûriya li dem hijmêr 11 Nîvro karwanê van genca ber bi fêrgeha Xinis ve çû. Belê fitreke em tescîlava pêşmerga براستی گلک پشمرگا خواسجلاندیا حتی که های 5000 جی بمبالغه وجا جوا 5000 مسیصد ورگرتنا امی واسی صدا بن دوره مشقی پشتی مشقی بوا بکن لفرگا خنس امی و توزیع کن سر افواجه و لبروک الشری بناف حوالی خدا البرگو پێشمەرگایەتی بەڕەوانیە دبەرخاکێدا و جێی شەرەف و کەرامەتەیە ئەف گەنج بە شەهنازی تەبلی ڕەفێن پێشمەرگا دەبن. دیش بو وڵاتی خۆش بۆ دیفاعی بەڕاردەی خۆ بکەم بەر کوردستانی بکەم و بەڕێ ئەمانە بەرزانی ڕێگە شەرەفە و دام کەسێک تعدای نەگهین وڵاتێم و ژبەر دیفاعوی مۆچە و پێشمەرگەتی شەرەفە شمۆرە و دا صبح اگر مو وگرا سوری ج پشمرگ روشاوا مو دفاع بر ولات خود بکر بر روشاوا ده بکن براستی پشمرگی جه شارازی پشمرگتی جه کرامتی بر پشمرگا براستی او فکرمان او نی هشا پاشه کردستان رزگار بکن و کردستان مازن آوا بکن ایروم هاتنا دفاع گلی کی مازنش خورد و جوانی من روجاوای کردستانی معتمد ببینه پشمرگا اراده خوا حریت خوا کسی زور منکریه تعداد منکریه کیف خواهاتنا هجمارك نوجي جنجن روجاوای كردستاني تبلي رافين بيشمرگن قهرمان دبن وبري خودتنا فيرجها خنس جبو مشقو راهيناني وبدماهيك بيشي دوماهيكا مشقو راهيناني تبلي رافين بيشمرگا ببن د بروك شريده جي كامبا دوميس جميل اوسي ارك